Kāti e hiarau tāngata I tai atu ki te marae Orakei I te rānei ki te poroporo aki I Sharon Hawke. Whakaawe kāpara mo te tino rangatiratanga ringa mā koha o te ao pāpāho Māori I mate I ngā rā e toru nei ki muri I Samoa. Ko ōna hoa, ko tōna whānau I whakahoki mai I tōna tū pāpaku ki tāmaki makaurau I ngā pō. Anō te rānei ka kawea e rātou ki rungi te marae. Hei tangi mā ngā uri o Ngāti Whātua Ōrākei. Anei rā te pūrongo a Taroi Black. Te uruna tū. O te marae kura Sharon Hawke ki tōna ūkaipō. Ngā hari te mea, ko māhuhu te rangi tēnei tangi nei. Ko ngā waka katoa, ka heke ki aia. Hona taha e urua, te taha ki tamaki nei, ngā ho, kia te tau, kia ngā ho, kia te ringa tūtangi nei. Potono I Ngāti Whātua. He tamahine no takapara whau, no nā kā wai o te rangatira o Joe Hawke. This place is Crown Land. Nāna tōna iwi o Ngāti Whātua I ārahi. You say karaki over her. You guys can go over your say a prayer. He pērā te kaha o te aroha o Sharon, he pāho I nā kaupapa Māori, a he arataki I tōna iwi. He wahine toia, he wahine kaha mo tēnei ao papao. And she led us, really. In Ngāti Whātua when we were a fledgling organisation, she was one of the strongest voices. She advocated for wahine in every space, but for us at Ngāti Whātua, she led us because she had a vision. O te porotiki kei tōna toto. Koe nei te ao e mōhio nei e Sharon. Tana tū I te wā o te whakatumatuma poro tehi, te rā momo ke atu anō. He nui ngā kupu e meana e ngana nei ia ki te wero I te mahi kahore tika ana. Engari ko ware pē te tehi atu taha ono ko te taha manaki. Tika ana te kōrero tani kau ana te nākau, ara o te iwi whānui o Ngāti Whātua Ōrākei, tani kau ana hoki ara nā roi mata o rani nui I te naro hana o tēnei marae kura a tātou a Sharon Hawke, a te praere ka nehua ia ki te takotorana a ona mātua tīpuna. She watched the misrepresentation of her whānau in the news media. That when people are hurt, they will rise up. Kei te hotu te nākau, moana hoa I tai mai ki tōna uhuna I tēnei rā. She had a vision that women could be in all areas of the broadcasting world, and she wouldn't she wouldn't compromise. So a lot of the time we were led by Sharon. She was always the voice in the room that cut through. She cut through and she fought. She fought hard for us within the Māori broadcasting industry. So we kept us in line and on track. Nāna te huarahi para, mā te iwi anō ia e whakatinana mo te āke tonu atu. Taroi Black, mā Tuia.